none bafise gukendaho yewe tubonye dukingura nyamukingura ariko uziko nje yangana nakumbuye nakuye we mpamvu y'Imana ngo ngukobere ndangusiga upima nk'ibiro 80 reka nyabu na sirikoti wawubona sirikoti wawubona nukuri ko Imana ko ndabona warashize wibagiwe ko undusha imyaka 6 takurutanye uragira guturanga ariko nje urubimenye n'amafaranga nukuri ko Imana n'amafaranga nje ubanganye na skeleti ego ngo narashize jegeshwa n'iki ntabwo ngiye kwishyura uko babandi twarabuka abantereka ari imbere abana bakingana bakazamwereka iguvuga bamwira ati iyi ni famille bakora hano bakavuga ati iyi ni homo plat cyangwa colone batarinze kujana igica dawo urantangaje jegeshwa n'iki nuvuga ngo ubonye warananutse no ndasi je bokuramo akameme bakunze no abantu nukumara ndibaza bashaka dawo ufite Filipo hanze aho ufite mukuru wawe ufite kagaherezi wareze niko kagiye ejo bundi none gutongura ngo bura amafaranga uko nguko wose umutima mubi nawe so kuvuga inabi wamubona gusa ngo wamuriba muri no muhana wose uvi muhira wamuza kunyetuyo nabi Filipo ndari hanze sebaga bundari hanze continue aho yuni handari hanze none sasa Daudi tutage muri meshi wamubona nguze kunyibutsa sibutse kiri niko mzee focus kuranyibutsa bapfu ntabwo bapfuye ntibapfuye dusimze bariya baba hano uri mu bantu bambere bafite uziko nakwajije umwana ushaka kunyima amafaranga n'ivunga ivuzo kinda kubwira ngwimugondo iyi namba niyo yamaki y'ubuse tayo baramura habe kasino ruhamisho uvese nawe kuranyibutsa uko je bundi nari nsibutsikiriyo cha uze kunyibutsa ba none se baje gupfa no baba bapfuye gute kandi bari batagirira ise na nyina ikiza uwo ngo baba none urantangaje gutangaje abana bari hanze ugira amahirwe abana bose baragiye none kuruvuga ngo barapfuye bamarese barangendera reka kunyibutsa yabuna ariko no kurantangaza iki gitondo wabona nguze kunyitura iyo nabi hano muri no quartier yose uno muhana wacu wose hano niwe muntu wa mbere umuntu woza gukama amafaranga akizera kuyamo jewe Dawe nubona amafaranga bazaguha Dawe nakubwiye ngo mugondo niyo yama mugondo namwe habe n'urujanga ntago baraburi uranyibutse muhamagara kine gitabo muhamagara oya ye muhamagara ureke kumuhamagara si telefone mwana nduze yanguri noneho nimba batazaguza amafaranga uzubahamagara nabi zema ubu nyine hariho systeme bari mu gukoresha ugiye guhamagara umuntu wakoreza amafaranga bambwira reka nkwereke singiye uyo si Filipo ntwabona ko ari utangira uyu nyamuhoza umwe rero ngubwiye none ubonye namuhamagaye kangahe uyu si uniha none kurambwira ngo ngire gute none ni gute ushobora kumbwira ko batazaguza amafaranga kandi ariyo bari none ni jewe bagendeye none kuba ndise ni gute batagufata neza nk'uko abandi niyo mbangubira ngo nsibutsikiri sinza menya niba barapfuye bashaka guhamba ndi bambwira jewe ndise ije guhamba sinza menya iyo uko bigenda nuko bisa okay tutage muri zishe rero ubambwiye aho dore ni sapu imaze kumpengamira isapu yingi yabiri uko niwe nanize amafaranga ariko mu gihe atabonetse ngubwira uburyo ushobora guhamagara Filipo ukaguza amafaranga kanyabu hariya aza kohereza amafoto yiwe ari mu modoka ahandi abagiye mu kazi bibera mu makampani gusa bakorera amafaranga iyo kampani gagenda ari nzuko rikanisa reka ntabwo ari kanisa kampani n'utuzi bajamo nitwo bakora none uburyo bemeze kugira ngo kohereza amafaranga uburyo abandi basigaye batereza ni ku binyoma gusa ni ukumubwira ati icambere naraye ngomba vunitse ukuguru kundamanira ukuguru kuramanira umwana ararwaye no gutuma ugiye gusonga gukoreza amafaranga kibo uruhoba yabona kibo uruhoba yabona uko mutwe wewe uresha inyuma ndaki urebe niba atakoreza amafaranga
kamuhamagara umuhamagara rero yaguha uzukoresha ibinyoma neza ibinyoma ndamubwira ati hangaha bama bagira ngaho urusa ijosi bankundaguye amaguru yamamera gutyo ameze nk'ay'indogobe mubwire ko wagonze ure kwifaranga zitavuye nyine hano wewe no gutuma ugiye ngo bagwidurarisha gute nabo baba baziriwe bakeneye ibinyoma bifatika kugira ngo bagweze amafaranga dawu cyangwa umuntu azamubwira ngo ijisho ryavuye hano ndagiye ejo ziko nagwajije umwana nta wundi muntu uranizeye ko wampa amafaranga ejo nzoza kandi uzomba ku mafaranga umuhungu yakohereje nayanyuma ntayakwima wo muha ikinyoma gifatika reka muhamagara turi kumwe wumve oya yicara nyabo icara reka muhamagara Filipe nimara nawe unyumvire nimba tiyorwa kwiyo amafaranga cyo ahubwo uzi n'ikindi ndamubwira ko ari wowe dogo ndamubwira kurumva ndamubwira ati ndi mu bitaro twatuvuye ku kanisa nabona ko n'umugongo wakundutse baratugoka kino cyama kigenda kirahindukira cyama kemera nk'ikindogoro hanyuma ikingiki nacyo cyama kiza gutya Yesu arayaguha amagara anyitabe shitani anyitabe ahubwo ndabimubwira ni wowe dogiteri vuga na dogiteri nawe wamubwira ati utoreba iso anyitabe singuye aro umvaga sinakubwira ngo yarambuje kuzamuhama ngo gute sinakubuje kuzamuhamagara sinakunda ngo hamagara ugenda abonye umwana oya inari ngene ko ukundi mu bitaro dayi ukundi mu bitaro kuba ngo hamagara ndago ngozi cyamba hamagara umwana wacu narakubujije ndakubwira kuzaza umuhamagara niko ushaka uri mu kazi none se uko no bimenya gute ko nari ngo hamagara nkubwiye uko nagoze agisida ninga tuvuye ku kanisa amajigo yarahindukiye yaje no ku matwi ikingiki kano gahanga kama kazi imbere gutya umunwa umeze nk'uwinduze nk'uwisamaki urumva amaguru y'amahenga magutya ni nk'induze none kurabasha kuvuga kandi ugwaye kongo sibo ukundi ku bitaro uwo nakenera no guza na dogiteri turi kumwe none wagwaye naragwaye kandi mpamvu uko nakoze agisida mwana wabaye gute nanjye naringiye muri Kentucky hari gitaramo ibitaramo barambwiye ngo musigaye mugira ngo n'ibindi muzamujamo ngo company nimba ari ibiterane byitwa company oya ko nakazi jenge muri Kentucky no arukundu hano gutya mu gituza amasa nk'abomotse ibere rimwe ryamarisa n'irigiye nko mu kwaha irindi rirazamuka irisa ryari hano mu ijosi nakubwiye ngo amashigo ameze nk'ay'indogobe yarahindukiye ari no ku matwi ikingiki cya hano mu gahanga haraje gutya imbere umunwa umeze nk'uwisamaki nyohereza amafaranga nivuze mwana nyohereza amafaranga kene $100 nizo babanyishyuza none simba numva ngo muzamukora agashira gufite mu nzu kwane mba numva ari menshi izo ni biki nabyo ngo wari uvuze ngo wifi ufite gani imodoka nyohereza ifaranga nyabo nimve muri bino bitaro wa mwana we nanone gayareki ugira kuyanyima umbwire nawe magambo shawugwa na nyoko nda $50 ndago simfusa usireki uyagumane shawugwa kurumva gasuzuguro kabano bana kurumva gano gasuzuguro namara nakubwira ukamunderera hejuru jewe narinzi ko nimba kugeneza $500 urugo kuri kwimana je narinzi ko wemerewe
amadolari 500. 500 wumvishije ikinyoma uyu imbwa ya nyina simukopiyeho kurumva bino bintu ntabwo bibaho kinamubwira ngo ndagwaye ndarenze ndi mu bitaro uko usanga ari uhamagaye kandi niwe mushinyaga wamwishiga nawe uzinyohereze gute wege nakubwira ko baransaba $100 mu bitaro bambwira ngo mpeze 50 bangubwira ko ibere ryagiye mu kwaha umunwa wabaye nk'uw'indogobe imisaya yahindukiye agahanga kaje imbere ukambwira gute nguyu na docteur nakubwire akubwira ukuntu umeze. Hello? Jambo dokta. Jambo sana, unasemaje? Salama. Unaongea lugha gani? Kiswahili tu? Na Kiingereza. Sasa vipi mgonjwa kwa? Mgonjwa yuko tabani sana bwana. Sasa mmemtunza imeendekaje? Ya tumemtunza, iko sawa, amepata ajali ya ghafla lakini iko sawa. Mwalimu wakako. Sawa, na mimi nilikuwa naenda Kentucky. Kentucky unapasikia? Ya napasikianga. Niko naenda Kentucky. Subiri nifike parking nitafika na tumana hiyo pesa. Uitumane haraka sana kwa sababu wagonjwa ni wengi, tutamtoa jioni. Sasa mgonjwa anaumwa aje, iko aje? Iko tabani sana sana. Agahanga kage mukwaha. Sabona na kitambenga. Yanaongea kidogo tu, hiyo ni Kirundi. Aho. Aka iberi ijage mukwaha. Aho. Gwirindi rirazamuka rigera mu ijosi nariko ndyopera ndi manuka. Ndende ariko akasaya karabushanyije. Kamwe kage mu gutwi numva hano utoreza ayo mafaranga. Izuru naryo riramarize. Izuru rirajukwajo na bise pare nakanwana. Oya kabisa bayohereza amafaranga unyine. Uyohereze kandi nutohereza nimugoroba ndamukura mu bitaro. Amazina yanje reka nze nyaguhe. Sawa urakoze daye. Uko yambwiye ngo nutinda na gatoye izuru naryo riramari kumara ivyuke. Arakoshe gashara. Sinakubwiye ni ibinyoma gusa biri mu iryo jana ejo tuzarinze. None ndahumika. Ndabinja kwa makurata ni mugoro. Kwa makurata tayishiraho kwa makurata niyo twiri. Reka njewe ngende nanje kunari ninjiye mu nzu. Wari winjiye mu nzu? Reka ndebe Daudi hano urabizi ko nagwaje umwana. Murebe kwamba 5 aho mvuzo yansubiza ejo aya ngaya yaje tuzo. Genda wewe